Kuri ubu u Rwanda nirwo ruri ku mwanya wa mbere muri East Africa ndetse rukaba ruri ku mwanya wa gatatu muri Afurika yose, nyuma ya Ethiopia ndetse na Somalia mu bihugu bifite abakobwa beza hano muri Afurika. Ubusanzwe ubundi ku rwego rw'isi umukobwa mwiza wari uyoboye uru rutonde Mobbing akaba ari umunyamerikakazi w'umuhondo, akaba ari we uyoboye uru rutonde. Rero niyo mpamvu twahisemo kubakorera iki kiganiro kigaragaza abakobwa beza ba mbere mu Rwanda. Tukaba twakoze urutonde rw'abakobwa 10 beza, turahera ku mwanya wa 10 tujya ku wa mbere. Dukurikiye muri aka kanya, icyo tugusaba ni kimwe, ni ugukanda subscribe, ugakanda like, ugakomentinga muri iyi video umukobwa utunguye muri uru rutonde cyangwa se ukeka atari buze kubura muri uru rutonde. Ikindi kandi ndagusaba kureba iyi video kugeza irangiye kugira ngo wimare amatsiko umenye abakobwa beza dufite mu gihugu cyacu ku mwanya wa mbere kugeza ku mwanya wa 10. Turasanga Butera Queen cyangwa se Fiona Kirenga, abakurikira social media muramuzi. Uyu nguyu rero ni umukobwa w'ikizungerezi mwiza uteye neza, akaba yarigeze kuvuga mu rukundo n'uwo bita Harmonize wo mu gihugu cya Tanzania, ndetse bikaba byarigeze kuvuga ko yaba afitanye umwana w'umunyamerika w'umuririmbyi witwa Drake. Uyu Fiona Kirenga rero tuzi ku izina rya Eroto Queen akaba ari ku mwanya wa 10 umukobwa dufite beza hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Twumvise ku mwanya wa 9 rero turasanga bita Aria Guru cyangwa se Simba Alliance, niyo mazina y'ukuri yiswe n'ababyeyi. Uyu akaba ari umukobwa witeje imbere muri byose, kubera afashe amafaranga ye akayashora mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Akaba ari umukobwa mwiza kandi ufite n'amafaranga, ufite umutungo uhambaye cyane wabikuye mu gukora cyane. Akaba ari n'umukinnyi wa filime ndetse akaba ari n'umudirector ndetse n'umuproducer w'amafilime agiye atandukanye no mu Rwanda. Uyu Simba Alliance rero twashyize ku mwanya wa 9 umukobwa ufite ubwiza butangaje mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu mwanya wa 8 turasanga bita Kayumba Darina, ndakeka no gukurikira social media ntabwo mwaba utamuzi. Uyu nguyu rero akaba ari umukobwa mwiza cyane uko mubibona kuri screen ze, ndetse akaba yarigeze gutsinda amarushanwa ya Miss Rwanda agera ku mwanya wo kuba second runner-up cyangwa se igisonga cya kabiri cya Miss Rwanda mu mwaka w'2022. Uyu Kayumba Darina rero akaba ari ku mwanya wa 8 y'abakobwa bafite ubwiza butangaje. 7 turasanga bita Dusenge Clemia cyangwa se Madayiteri, akaba ariyo mazina yamenyekanyeho muri filime z'uruhererekane yagiye akina nka Papa Sava n'izindi. Nk'uko ndabibabwira rero akaba ari umukinnyi wa filime ndetse akaba ari n'umudirector wa filime. Rero tukaba twamusanze mu bakobwa beza dufite hano mu Rwanda, akaba yaje ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 w'abakobwa beza hano dufite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turasanga umukobwa witwa Mwari Totine. Uyu Mwari Totine nawe akaba ari umukobwa ufite ubwiza butangaje dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba nyine ari social media influencer, akaba akora nyine ibintu bijyanye na social media. Akaba ikindi ari muri uwo bita Miss Muheto wabaye Miss Rwanda mu mwaka w'2022. Uyu Mwari Totine rero akaba ari we waje ku mwanya wa 6 umukobwa dufite hano mu Rwanda. Mu mwanya wa 5 turasanga bita Mbabazi Shadia cyangwa se abo menshi muzi ku izina rya Shadibu. Uyu Shadibu rero mukaba mwaramumenye cyane kuri social media zigiye zitandukanye. Akaba ari umukobwa ukunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ari we mukobwa wa 2 ukurikira Perezida Paul Kagame, kuba ufite followers benshi kuri Instagram, afite abamukurikira barenga 1,200,000. Uyu nawe akaba yaje ku mwanya wa 5 abakobwa dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda bafite ubwiza butangaje. Nk'uko mubibona ari umukobwa mwiza cyane. Twihuse cyane ku mwanya wa 4 rero turasanga uwo bita Irakoze Ariane Vanessa cyangwa se benshi namenye ku izina rya Sheila ndetse na Mia. Uyu rero akaba ari umukinnyi wa filime, akaba akina muri filime zigiye zitandukanye. Akaba ari umukinnyi ukomeye hano muri sinema nyarwanda, aho yagiye akina muri filime nyinshi zitandukanye nka Maid ndetse n'izindi. Bamwe ku izina rya Sheila cyangwa se Mia abenshi muramuzi. Uyu nawe akaba yaje ku mwanya rero wa 4 wo mu bakobwa dufite hano beza cyane kurusha abandi hano mu Rwanda. Mu mwanya wa 3 rero turasanga bita Miss Mutesi Jolly. Uyu akaba yarabaye Miss Rwanda mu mwaka w'2016. Abantu bakurikira social media cyane muramuzi kuko nawe ari umukobwa ufite abamukurikira benshi kuri Instagram, afite abamukurikira barenga 1,000,000. Ndetse uyu akaba ari umukobwa ufite ibyo yigeshejeho cyane, ariko afite imodoka ihagaze 345,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ariwe twashyize ku mwanya wa 3 rero umukobwa dufite hano mu Rwanda beza kurusha abandi. Mu mwanya wa 2 turasanga uwo bita Miss Diane Nshuti Mari. Uyu akaba yarabaye Miss Rwanda mu mwaka w'2022. Akaba yaravukiye rero mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Ngabo. Uyu nguyu akaba yarize ibijyanye n'imibare, ekonomi ndetse na geography, icyo benshi bazi Amerika. Uyu Miss Diane Nshuti Mari rero ni umukobwa w'abantu batangaje, ndetse akaba yaje ku mwanya wa 2 abakobwa beza kurusha abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mbere y'uko tugera ku musozo, ikibazo nshaka kubabaza,
buri wese ansubize muri comment. Ese urumva ku mwanya wa mbere hari buze uwuhe mukobwa? Mu bakobwa uzi dufite hano mu Rwanda, reba mu bo twibagiwe uhite wandika muri comment umukobwa uri gutekereza ko ari bushobora kuza ku mwanya wa mbere. Kandi ntibagirwe gukanda subscribe kugira ngo tuzongere duhure no mu kindi kiganiro. Twese rero ku mwanya wa mbere turasanga uwo bita Miss Naomi cyangwa se Miss Ishimwe Naomi. Uyu akaba yarabaye Miss Rwanda mu 2020, akaba ariwe mukobwa waje ku rutonde, akaba yaje ku mwanya wa mbere mu bakobwa dufite hano mu Rwanda bafite ubwiza butangaje cyangwa se beza kurusha abandi. Akaba ari nawe ugiye kutugeza ku musozo w'iki kiganiro. Uyu nguyu akaba ari umukobwa wa mbere mwiza hano mu Rwanda. Wowe rero iki kiganiro kugeza kirangiye ndagushimiye, ndagusaba gukanda subscribe, gufungura inzogera ndetse no gukanda like kuri iyi video. Ikindi kintu cyose ushaka ukagishyira muri comment tukazagikorera muri video y'ubutaha. Ndagushimiye cyane.